Bassirou Diomaye Faye perezida mushya wa Senegal ni muntu ki? Abenshi ntabwo bari basanzwe bumva Bassirou Diomaye Faye muri politiki y'igihugu cya Senegal. Bassirou Diomaye Faye yavutse mu mwaka w'1980. Ubu afite imyaka 44 y'amavuko kuko yizihije isabukuru y'amavuko tariki 25 Werurwe mu mwaka wa 2024. Ufite amateka y'uko atarazwi muri rubanda, akaba atowe kuba perezida nyuma y'iminsi 10 gusa avuye muri gereza, akaba ari nawe muto wa mbere utowe mu buryo bwemewe n'amategeko muri Afurika. Bassirou Diomaye Faye ni umugabo wubatse ufite abagore babiri ku buryo bwemewe n'amategeko. Uwa mbere akaba yitwa Marie Kone Faye, naho uwa kabiri akaba yitwa Absa Faye. Bamwe bahise batangira kwibaza uzaba afatwa nk'umugore wa mbere muri Senegal, Première Dame cyangwa se First Lady muri abo bombi. Nta na hamwe mu itegeko nshinga rya Senegal cyangwa se n'andi mategeko hateganywa ibya First Lady. Bavuga gusa ko aba ari umugore wa perezida wa Repubulika. Uwo akaba ari umuturage usanzwe wa Senegal, ku buryo ntacyo bizabangamira ku rwego rwa protocol, kuko igihe perezida Bassirou Diomaye Faye yajyanye n'umwe mu bagore be azajya aba ari we First Lady. Yajyanye nabo bombi bakaba abagore b'umukuru w'igihugu ba First Ladies. Uwari imfungwa uvuye muri gereza nyuma y'iminsi 10 akaba atorewe kuba perezida wa Repubulika, ndetse bikamugira umuperezida wa mbere umuto muri Afurika. Akaba nta wundi mwanya wa politiki w'urwego rw'igihugu yabayemo, byaba kuba ministre cyangwa se umudepite n'indi myanya isanzwe izwi muri politiki. Abantu bake muri Senegal ndetse no hirya no hino ku isi nibo bari barigeze bumva ibye mu mwaka ushize, none ubu akaba abaye perezida. Abamuzi bavuga ko Faye ari umuntu ugira ubushishozi mu byo akora, akaba umuntu udakunda kwigaragaza cyane. Mu mirimo yakoze, Faye yabaye umugenzuzi w'imisoro, inspecteur des impôts. Mu bijyanye na politike yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya PASTEF. Itumbagira ridasanzwe rya Bassirou Diomaye Faye rishyize umusozo ku gice cyaranzwe n'impinduka zikomeye muri politiki ya Senegal. Amezi yamaze muri gereza hamwe n'inshuti ye Ousmane Sonko yanagize uruhare rukomeye mu kugenwa kwe nk'umukandida, dore ko byemezwa ko igihe yari afunze we na Ousmane Sonko bagize igihe kirambuye cyo kuganira ndetse barushaho kumenyana. Bikaba byarangiye mu buryo batunguranye, bombi bafungurwa habura icyumweru ngo amatora ya perezida. None ubu Faye ari kwitegura gutangira gukora impinduka zisesuye yasezeranyije abanyasenegal mu gihe cyo kwiyamamaza kwe. Uyu mugabo wize amategeko no kuyobora muri kaminuza droit et administration, akaza kuba inzobere mu by'imisoro. Akenshi amagambo abantu bakoresha basobanura uko Faye ateye, bavuga ko ari umuntu ukora ibintu kuri gahunda kandi wiyoroshya. Senegal yongeye kuba urugero rwa demokarasi muri Afurika yose. Ibyo ni ibyavuzwe na Faye amaze gutorwa. Ubwaya matora Senegal ubwayo ari igomba gushimirwa mbere na mbere, kandi ko isohotse ikuze muri ibi bikomeye mu mateka yayo ya politiki. Yongeyeho ko kubw'ibyo Senegal yisubije urumuri rwayo rwo kumurikira abandi, ndetse yongeye kuba urugero muri Afurika yose. Faye yavuze ko intsinzi ye ari intsinzi y'abanyasenegal bose, ari ababa mu gihugu n'ababa mu mahanga. Yashimiye umugenzo wa Kinyasenegal waranze abandi bakandida, aho nta no gutegereza itangazwa ku mugaragaro by'ibyavuye mu matora bya nyuma bamushimiye ku ntsinzi ye. Yasezeranyije ko mu minsi iri imbere azashyiraho leta izaba igizwe n'abagabo n'abagore b'indangagaciro kandi b'inyangamugayo babereye Senegal. Ku rutonde rw'ibyo ashyize imbere hari ubwiyunge mu gihugu no kongera kubaka ishingiro ryo kubana hamwe, kongera kubaka inzego za leta, koroshya ikiguzi cy'imibereho no kungurana ibitekerezo ku rwego rw'igihugu. Bassirou Diomaye Faye yasezeranyije abafatanyabikorwa bo mu mahanga ko Senegal izahorana umwanya wayo, igahora ari igihugu cy'inshuti kandi yo kwizerwa, igakorana nabo mu bunyangamugayo no mu bwubahane. Faye yibukana ubwuzu uburyo yavukiye mu cyaro cya Ndianganiao mu burengerazuba bwa Senegal, aho avuga ko buri cyumweru ajyayo mu bikorwa by'ubuhinzi. Uburyo akunda akanubaha ubuhinzi bwo mu cyaro bungana n'uburyo atizera na busa abatoranijwe bari ku butegetsi muri Senegal na politike ishingiye ku bakomeye mu gihugu biyumvamo ko igihugu baba barakigabanya ari wo cyagenewe ngo bakiyobore. Umusesenguzi Alioune Tine atangaza ko Bassirou Diomaye Faye atigeze na rimwe aba ministre kandi ntiyari umunyapolitiki ukomeye. Abamunenga bakaba bibaza ku kuba nta bunararibonye afite muri politiki, ariko Faye we abona ko abazi iby'imbere mu butegetsi, bamwe mu bategetse igihugu kuva mu 1960 ubwo igihugu cyabonaga ubwigenge kibuguye ku Bufaransa, hari ibyo bananiwe mu buryo bukomeye cyane. Kurwanya ubukene, akarengane na ruswa ni bimwe muri byinshi Faye ashyize imbere
yishyuza kugeza ku banyasenegal. Ubwo yakoraga mu kigo cy'igihugu cyo gukusanya imisoro, we Diomaye Faye n'inshuti ye Ousmane Sonko bashinze urugaga rwo kurwanya ruswa. Diomaye Faye avuga ko amasezerano kuri gaz, petrol, uburobyi n'ayo mu rwego rwa gisirikare yose agomba kuganirwaho hagamijwe ko agirira akamaro kurushaho abaturage ba Senegal. Yabwiye abaturage ba Senegal ko azanye igihe gishya cy'ubusugire bw'igihugu no gutandukana n'imigirire yari iriho, aho kuzana ibindi bisa nk'ibyo kurushaho, kandi ko bijyanye n'umwihariko n'umubano wa Senegal n'Ubufaransa. Aha benshi bakaba biteguye ko hashobora kuba ugutandukana ku mugaragaro k'Ubufaransa ndetse na Senegal, nk'uko bigenda bigaragara mu bihugu nka Mali, Burkina Faso ndetse na Niger. Uyu muyaga w'impinduramatwara ukaba ugiye guhuhira no muri Senegal binyuze muri Bassirou Diomaye Faye nka perezida mushya. Uyu perezida watowe wa Senegal avuga ko azareka gukoresha ifaranga ryanenzwe cyane rya CFA rigenzurwa n'ibihugu by'i Burayi bihagarariwe n'Ubufaransa bwahoze bukoloniza Senegal. Ubwa Faye bakaba bibonamo ko bidaha igihugu cye ubwigenge busesuye. Faye arashaka kurisimbuza ifaranga rishya rya Senegal cyangwa ifaranga rya Afurika y'Uburengerazuba, nubwo ibi bitazoroha. Ni urugamba nk'urundi. Aminata Touré wahoze ari minisitiri w'intebe ku butegetsi bwa perezida ucyuye igihe Macky Sall avuga ko mbere na mbere Faye agomba guhangana n'uko ingengo y'imari iteye, ariko akaba atanga icyizere ku bw'ishyaka n'umuhate byinshi bimuranga. Aminata Touré yongeraho kongerera imbaraga ubwigenge bw'ubucamanza no guhanga imirimo ku rubyiruko rwinshi rwa Senegal ari imwe mu bindi byihutirwa bitegereje perezida Faye, kandi nta na kimwe muri ibyo perezida Macky Sall usimbuwe nta na kimwe yitayeho cyane, kandi nibyo byamugarutse ishyaka rye rikaba ryatakaje ubutegetsi, kuko umukandida waryo Amadou Ba wari watanzwe nk'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi ndetse akaba yari asanzwe na minisitiri w'intebe wa Senegal. Aminata Touré siwe wenyine mu bahoze bakomeye cyane muri politike bashyigikiye Faye. N'uwahoze ari perezida wa Senegal Maître Abdoulaye Wade yashyigikiye Faye habura iminsi ibiri ngo amatora abe. Yakanguriye abayoboke be ko afite ijambo ryumvikana nk'uwahoze ayoboye igihugu, abasaba ko batora Faye. Ni impinduka itangaje kuri Faye wari umaze amezi 11 ashize ari muri gereza ku birego byo kwigomeka, ndetse akamara imyaka myinshi imbere yaho akingirijwe n'inshuti ye magara Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye yatangajwe muri Gashyantare kwezi kwa kabiri uyu mwaka nk'umukandida wiswe uw'ingoboka asimbura Ousmane Sonko, umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi mbere yuko buhinduka, akaba ariko yari akunzwe cyane mu Banyasenegal. Ousmane Sonko yatewe ishema no gusimburwa na Faye nk'umukandida. We ubwe yivugiye ko asanga Faye ari inyangamugayo kumurusha, ndetse ko ari ukwiye mu bihe Senegal irimo kuba yayobora Abanyasenegal. Aba bagabo bombi bashinze ishyaka ubu ryasheshwe ritemewe n'amategeko rya PASTEF. Ni impine y'amagambo yo mu Gifaransa avuga ngo Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et de la fraternité. Abagabo bombi Faye na Sonko ni abasoresha, kandi bombi bisanze mu mwaka ushize bafunzwe mu birego bavuze ko bishingiye ku mpamvu za politike. Amaherezo Ousmane Sonko yahamijwe ibyaha bibiri bituma yagirwa kwiyamamaza mu matora yo guhatanira intebe y'umukuru w'igihugu, maze Faye arahagoboka atoranywa yiyamamaza mu mwanya we. Ibi nibyo byatumye mu gihe cyo kwiyamamaza mu byapa byamamaza amasura y'aba bagabo bombi yagaragaragaho. Uko gushyira hamwe kwabo bagira bati Ousmane Faye. Mu kwamamaza Sonko yabwiye abamushyigikiye ati Bassirou Faye ni njyewe, yivugira ko we na Bassirou ubwabo bombi ari mahwi, ari bamwe. Moustapha Sarr nawe wabaye muri iri shyaka PASTEF yemeranya na Sonko, akavuga ko bombi ari nk'impande ebyiri z'igiceri kimwe. Ibi bikaba bituma hari abanenga ko Faye ari perezida w'amaburakindi gusa, bakanagira kure bavuga ko yaba yaratowe na rubanda mu rwego rwo kwihimura kuri Macky Sall n'ishyaka rye bari ku butegetsi, kugira ngo bahindure ibintu, bakabona ko amahitamo bahitamo Bassirou Diomaye Faye byo kugira ngo bereke abafite imyumvire imwe nk'iya Macky Sall binyuze mu ishyaka rye ko babarambiwe batabifuza, maze bakavuga ko uyu muperezida yatowe by'agahimano ku mpande zombi. Umusesenguzi Tin ntabona Bassirou Diomaye Faye nk'umuperezida w'amaburakindi cyangwa w'agahimano. Avuga ko umubano w'aba bagabo bombi Sonko na Faye mu gihe bibaye byiza ushobora kuzana uburyo bushya bw'imiyoborere. Avuga ko wenda bazashyiraho imikoranire ndetse batandukanye n'uburyo bwo gushingira kuri perezida bwo kugira umukuru w'igihugu ufite ububasha bwose. Mu gihe cy'imiyoborere bombi bakazagira uburyo bagabana ububasha. Birumvikana ko Sonko niwe muyobozi
udashidikanywaho wa Pastef, ndetse niwe kirango, niwe unakunzwe cyane akaba anazwi cyane muri rubanda. Ariko uko ari babiri bagiranye ubufatanye bwiza, impungenge zikavuka bibaza igihe bano bagabo bazananirwa kumvikana, igihe umwe yaba yumva ko ayoboye undi mu ishyaka rya Pastef, ariko undi ku rundi ruhande nawe akaba afite ijambo nk'umukuru w'igihugu. Igihe bano bagabo batabasha kumvikana, impungenge z'ababona ko byaba biri mu miyoborere ya Senegal niho bazishingira. Bassirou Diomaye Faye ubwe yivugira ko kuva kera atashakaga ikintu na kimwe kijyanye na politiki. Mu mwaka wa 2019 ubwo yibukaga uko yari ameze mu bwana bwe, yavuze ko ibya politiki atigeze na rimwe abitekerezaho. Umwe mu bo Perezida Bassirou Diomaye Faye afata nk'icyitegererezo kuri we ni umuhanga mu mateka w'umunyasenegal Cheikh Anta Diop. Ubushakashatsi bwe bufatwa nk'ubwabanjirije ubundi mu nkubiri ya politiki n'umuco yo gushyira imbere indangagaciro gakondo za Kinyafurika bizwi nka Pan-Africanism. Ousmane Sonko na Faye bombi bafatwa nk'abaharanira impinduka zikomeye mu mibereho no mu bukungu zigamije gushyira hamwe kwa Afurika. Mbere aya matora yavuyemo intsinzi ya Bassirou Diomaye Faye yari yitezwe kuba mu kwezi kwa Gashyantare, ariko sare yayasubitse habura amasaha ngo ibikorwa byo kwiyamamaza bitangire. Bituma habaho imyigaragambyo n'imidugararo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yiciwemo abantu, ndetse biteza n'amakuba yo mu rwego rwa demokarasi. Benshi mu bakandida bagize igihe gito cyane cyo kwitegura ubwo itariki nshya y'amatora yari imaze gushyirwaho, ariko Faye we yagize igihe kirenga gato icyumweru nyuma y'uko afunguwe, iminsi 10. Nubwo habaye igihe gito cyo kwiyamamaza, umusesenguzi Christopher Famunyo wo mu kigo cyo muri Amerika cy'ubushakashatsi kuri demokarasi no ku bibazo mpuzamahanga National Democratic Institute for International Affairs atangaza ko abanyasenegali bari bagitsimbaraye bavuga ko bazitabira amatora bagakoresha amajwi yabo maze bagahindura ibintu bikagenda uko babishaka. Uyu musesenguzi Christopher Famunyo avuga ko Senegal iri mu rugendo rwo kwemeza ko ibihugu bigendera kuri demokarasi bishobora kwikosora kandi bigasohoka mu ngorane zahuye nabyo bikomeye kurushaho nyuma yo gutsinda amatora kwa Bassirou Diomaye Faye bahimba izina ry'umusukuzi. Ikizamini cya nyacyo ubu nibwo kigiye cyatangira ngo ibyo yemeye abihindure abishyire mu ngiro. Bassirou Diomaye Faye ugiye kuyobora igihugu cya Senegal gifatwa nk'intangarugero mu bihugu bya Afurika muri demokarasi. Iyo demokarasi isobanuriwe mu gusimburana ku butegetsi bw'abakuru b'ibihugu, agiye kuba perezida wa 5 w'iki gihugu nyuma ya Perezida Léopold Sédar Senghor wayoboye kino gihugu kikimara kubona ubwigenge. Uyu akaba yarasimbuwe na Abdou Diouf. Abdou Diouf nawe asimburwa na Maître Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade nawe asimburwa na Macky Sall. Macky Sall ntebe isumba izindi muri Senegal agiye kuyisigira Bassirou Diomaye Faye, akaba agiye kuyobora igihugu mu gihe cy'imyaka 5. Bassirou Diomaye Faye, perezida mushya wa Senegal ugiye kuyobora, mu magambo ati niyemeje kuyobora igihugu mu bwiyoroshye no mu bunyangamugayo ndetse no kurwanya ruswa mu gihugu hose. Tuzagendana, tuzakorana kandi tuzatsindira hamwe. Harakabaho Senegal, harakabaho Repubulika, harakabaho Afurika. Urakoze cyane. Subscribe dusubire ubutaha.